Matalo kātalo Samoa Entertainment TV mai pia ile amatanga o nei fo i vai aso ai usi mai whaafonga. O toi tolo tui nei whaamasinonga umal mtanga ruenga o whaamsinonga. Whaamsinonga maa walunga o whaamsinonga whaitu maa lo. Whaamsinonga o whanua maswafa mo le aso a tai au. Mai le tai on le lai mulunuu e tau te o atu o ta ape mai whafo tangata na o atu. Ia lato mta upoe au fiai ma fionga i tamai tai ai o ali iloia. Moli mawina mai le fionga te mai tai loia le sunga unasa uni sapolu. Wa amato na ngai mai la tauia e o fo ili fale. Ma whaatonu ai a inga o ana mata upu mo le so. E toi fo i a inga se ia tai au. Morning uni. Talo for wow, le melo tupu. Everything put up to tomorrow. Sophie, wala ko kaya kore tato ako yun. Pamsinong at kaya. Sabi ka ba? Okay, Laura, it's something to do with the only ones who speak. You should be safe. I think it's the warning. The warning has made people, because somebody rang through to people even more one day. This is the other person. Oh, that's there. We're climbing. We're going up the mountain because of I think it has to do with the earthquake warning. I mean the tsunami warning. So I was just asking the police officer Leilua, are the guys in custody safe? They said they can go out, and I think they're ready to take them back to the heights of Tulimatala. So we'll see you tomorrow. Take care. So ulay lang whamasino. Ulay tat whamasino. Mamoli mawina fo'i le taunu watu le fionga le whaamasino sili, Justice Perese, ilu maoto o le maoto whaamasino. Ai ua amato na ngaonga watu le whaamasinonga, mata avale whioa I mulinuu, peitai. Ei tu la mulmuliane talu na au mailap ta inga e sao niuni, ai toe au mailoa leisi fo'i tala, ua whaalea o ngā ina la pata inga mo se tsunami. Toe te tala ai le tai awa tai au, le mtanga luenga o whaamsinonga I mulinu umoangan ngā luenga maasani. Wa yesu inga I le pulenga o lakapi Samoa I lana laulau o whatonu. Wa whailo whalau e tele mai nei le umane o lana fono tele whaaltausanga I le asulusul wha Novema. Wa tofia I le fionga whale o mawaenga titi mai atafua o le iuni a pia, ma le ana Ronnie Porsini o le iuni a Safata. O le to lua o Vili mai iuni mai tua I upolu nei, mo le laulau o whaatonu. Ai oisi ama noe lua o Vili I aifa muina Margaret Codine Crichton. O le whaatonu o tupe, matawheo George la tu, ma whaatonu I tu tau pisinisi. O whaatonu I to lua I whaatau sanga, o la lato finga. Ai o toi to fia ai tu le epasa I lele malie lenga o imtaitai fono la pi Samoa, mo le isi whaatau sanga. O le toi palo taina o taitai fono, le ana whai ai le fono whaapitoa I le asa mua mua o te sema. O lo whafta ia e taitai fono malpulenga o lakapia Samoa, isi whaatonu ua malolo, e au fiai, afamsanga Rico tupai, saile tutau pisinisi, tui loma sina Redslof I mea tau tupe, ma le to'alua mai iunia upolu, fata pito malifo le iunia pia, ma whaalongo ka peli whaalongo si umu. I o la taimi ma au onanga li lakapi Samoa, ai mai se ai tau sanga ua mawai tu. Ai o se whaftai fo I mataitai fono, sunga tula e pa ile wha moe moenga o le pulenga, e wha awa wailo na tōwhinga taitai fono, mai o le anga lue wha atasi ma wha tonu o le pulenga, e 5 taitai nai, le iuni le isi la sanga o Savalia. Lua fe maltolo e tele o na ia fo I tuangia ma tiute o foli mai, ma le ipo le lalangi le wata ona ave I ail wha taua, mai tu mau lava fufuanga, mo le wha malo si awi tamata alo, ai mai so si itia tu langa fsoswani, I whaatupenga ma le anga I iluma. Na mawal tātou whero inga matamama tua wofo la so I fua. I le whae ungolbaya son te nei, e whailo la sao le se fulu ono aso whaasanga, I le sawa ina o tina ma whanau le nei vai tau le tausanga, a o anga atu fo I vai tau o so fia maasani ai. O ana pōna tātou wasi ai le loto alto manga mwepo po ngā tie tona I mato. Olo iai mōli mauola o sa wanga whaawau ma le tupu pea I Samoa, o sawanga. E tu sol se lau whanau mai le pepe le sifun valutau sangal mātua, o lo tau sia ia o whaatali le whai ungo la tom ta upul whaamsinonga. Pei tai o tātua se singa le loto alea nei loai, e to lua tama mātua o tolu pō,
o la whaial ngā ruenga o le moe ai leo whanua, a o tō whawhānau o lo o i tutonu, mai ta wina o le whai unga o le vai aso paule o le taimia mafutai mātua ma whanau, mai le vai aso pisi peitai, ona o le whaamao popo, ma lango i le sao le tō manga i le sifulolo aso, whaasanga le sāwanga o tina ma whanau i Samoa, leana talanoa i aile fionga whaumina. Ia e tau le maua se malolo i le po. Me moni ape ana whaapea o le tate malolo i tua lo tai. Ia e malolo ama mo e se i whaatoa ala i le tae au ua ulia le si aso le alo vole tua sauni whaatino ia tiute matofi mga veo. Ia peitea ia e moli mawina fo isi uso neilo o ma ba alua i le nei ngarwe. Ia o le se furu i le iwa i le afiafi. Ia o le taimi na e mateanga ia tua i masi o so nei ta le longo. Ia o le taimi ua moe mamalolo na i tamaiti. Ia fale apitanga taitasi. Ia le site po le tūle o lo ia whanau tama. Ia e mesi fo i o le apitanga mo nai whanau teine. Ia e o fo i le apitanga mo tinama ne ala tō whanau. E whaasopori ala tu le manu e whao le whanua. Mateanga ia tu fo i ina ia mautinoa. Maua le awanoa saunga le moe ai ma malolo ia nei fale apitanga. Leise i tua le loto ano tātou mawati ai le fionga moe ma loto amua. Na ia sauno e ui o ia o maasani leo po i le tele o lono soifuanga lue. Peita iwa avelo na ia fo i sao. Ma le taimi ona o le naunau lava. Ia tuuia le nei a mi o ali o le sawai no tina mwhanau. Le ngā luenga o lo whaia nei, le ise mo i le po ato, ai mai se lava o soifua tamaiti o lo o i o la lima. Ngonge de ise se ngofo saufi le po pe skipti ngofo nga fa pen. Ya wa nga ia le meu por kalame fa ia le sfuonga so mo le sawai no. La ngona ia le alofa. Kamikingi o kaimingi mafuka matu. Ya e sai kala ya e ui a nga roina e foi ka. Ya mese o ngofo nga ni o le vamba kala ki le so la kamiki e ho tanga ka vaina fi o mai fi o mai o mu. Ya me ai sa fa mo le nga o le workshop ma ke au ngam ka ko ai pe yo ma nga tue ya o ku fa sai o le ngala kala ka mai lo o so do fia la kala ka mai nga kai ko mo ya o le mamalu ko yo le pulenga al mako o le ma ke so ka ma ko pulenga ya male le o ngal mako la fa ni ya i fa ka u pa wala au Yeah. Pulungo wa bombong ma ma fa la so so ngi ma ko ara pe ku pa ka u yo la u sa u ngi mai la ko ya so so ngi le baba i ngole lo kwa o lo ya ngai ka ma ki ka u ngi o sa wa ngam ku la fo ngai o de ya mala nga la ngai ya u so lo ya de no sa wa ngo fa wa mi so tina nga we so so o de ma o nga ngo so so ya wa de ko ngi O le ale umiem whaione e whaial nenga ruenga psusuani le se tung. o wa de bo mga pan ma ko por kala me de le wa ai mai ya ma ko por kala ma ko ya le ko ngola o le por kala me de ma ko ai ko dua me le weekend ya le ala fa so le nga ma ka ngi me le fionga ya fo muna ya le so weekend ya le la sui me de ko dua nga ya ava pe la bo uma mai le ma ko tinde bo ma va kai dua mai de weekend a ko o mai fo ya ma wa ya la pe nga ko o mai fo ma wo tinde ma le fe E to tele lau tau whala puputonga. ya fo si mo el fast food ma ko de nga ye ko ya pe go su mo ku ta ya tina de si va So yo mai fo ila tina la tau. ye go de nga tina ya de wo mo i ba i matumo ma le fionga la sai tumo e mga me fo le ka au nga tina ya le la fa so ro matina ya pe o ka ma ko le bo sa un yo mai ai de to ama weekend Tu so le lua se lau sui o to manga mai a fio anga umo Samoa o tau nuu yai i le taulanga i le so mai le lato fono fa al tau sanga o le lua o lua. O ngā ruenga i alo whenga iai masui o to manga i nuu e au fiai
le ta'u mai i le tō manga o whaale tonu i tonu nuu, ma le mata i tuwina le o soifua saonga le mutina ma whanau, ai mai sei whanau teine. O fua na asa wanga le ono o whao pōpō i pēr ta maiti matina i loto ai tona i mato, o lo ngā lue whaatasi le tō manga ma le mta ngā lue ngau leo leo. No Samoa Entertainment TV mai e pia mas whao pōpō ngā o nā Samoa, i aso atai au le alofo le tua ai paso i kuai.